سيكون طويلا وشاقا ومتعبا، يمتد 90 120. ركلة الترجيح ايضا ستكون لدست من ال 2006 بودمی ایتالیا کاس العالم بری اسنگی ما بشتوانی ایتالیا بله سوارت هندی اودم که دریج اف اروپا یعنی مهی گله کیاری نادیا آنچیاری منتخب بن سوارت ایتالیا و نادی ایتالی جار سردانه که بوزا خود کن جار سردانه که بو حولیر کن جار سردانه که بو هر جهت کن یعنی اوش فتره که دریج اف اروپا هی نکوش نی اف اروپا یعنی چی بیه يعني وهذول هنا فارس جاي يجي الهوليري وسليماني بله مجال هوال تیم هوال الشيخان هر دفعه کاب هوال لين شناحيا هولير و جل هوال ميل هولير مش تبان ايطاليا ونادي ايطالي حتى جلك هوالش ميتين زاخو دورو بري زاخو جي اوجی خربو زیرکی راهنری زفرید و خبره راهنری راست ایتالیا برانبر نمسا و برانبر اسپانیا زحمت کامازن دید بس با اوانی مانشینی وکر دیاری دست بگید اوان خلطیان راست بکد و کیوان لعبانه که تو باشتر بیت افریقا یا دو ماهی تشوادش یا دو ماهی دست بگی شوطه ای که ایتالیا یا باش نبی انگلیس ایتالیا باشتر بود تاراده کی بله با شوطه دوی انگلترا قوات نما یا ریزانی ما نبی قوات یعنی چلی قناه مالف بو ایدی بو دلیوک و ایتالیا کتب پیش بچید والله مؤمن بو اگر هندك ازمه مشجع ايطاليا اولش سال 2000 بره از پشتوان ايطاليا و بورناكم اك ياري ايطالياش متشبت اف جروبا وقت ما ديتي مشجع ايطاليا پشتوان ايطاليا لجالا جروبا بون مديت هكون بجن دبركيد نوف بين ودا تشبو ماجي قلت عند جروبا يجي تشيك انت نوفي جيانا طبابي جروبا جيانا طبابي بله بورا بتريا جروبي خر پشتوان ايطاليا نه بورا بتري يعني بجمع اكتيفو پشتوان ايطاليا نه بله ام بين بسيار اشتبدين سفارات يورو يا 2020 بله تحت بجار ايطاليا شوادي باوركا قناغ جروبا ايطاليا جالك واجبو وتجال نمسا يعني زحمترين ياري دف مبخويا نمسا بو نمسا ياري كا جالك تشركر وبشتينجي اسبانيا جي جالك نخوش بوما بس باش بالحمد لله ايطاليا هر استوي نه باش بو ياري بس بو هر اسبانيا نشيا جيب بابا بله وكهين جروب ديانا طابابي هوا تشي برا الدهاتي بكن سردانا بو خارجي والله الدهاتي مال برا ام تشين سردانا هفالت خويت هوليري بكاين السليماني بكاين ريزو سلافيف ما بو هنا اوجي بشتافونيا يعني بس نو ربو ايطاليا او ان شاء الله ايطاليا جي في يورو بابا ان شاء الله